Вітаем, шановні сябры. Мы зараз зноў на пікеце чарговым. Зараз уже Галіны Анатольевны Каржанеўскай. І бачыце, тут зараз здарылася сітуацыя. Чалавеку стало плохо, і наши пікетоўшчыкі, яны выклікалі чалавеку хуткую дапамогу, каб бо чалавек сапраўды траціў прытомнасць, і мы аказалі яму дапамогу. Так што недарэмна мы сёння стаім на пікеце, акрамя збора подпісей, таксама вось дапамагаем людзям, а, дарэчы, ахоўнікам з супермаркету Green было абсалютна фіялетава, і яны толькі міліцыю гразіліся на нас выклікаць. Вось, а дапамагаць чалавеку, на жаль, адмовіліся. Зараз бачыце, такой час пік, шмат людзей праходзяць, некаторыя падходзяць, ставяць подпісы, з большасці праходзяць міма. Бачыце, у нас сёння тут удзельнікі пікету, і мы зараз паразмаўляем з кім-небудзь з іх, што тут адбываецца і чаму удзельнічаеце ў пікеце. Калі ласка, прадстаўцеся і скажыце, чаму вы тут сёння. Я тут. Представьтесь, як вас зовут? Я Вольник Ядвига. Так. Я тут помогаю нашей Галине Анатольевне Каржанеўскай у сборе подписов. Она кандидат на местные выборы. Так. За что выступает Галина Анатольевна? За льготный проезд для пенсионеров, так? Так, да. Один пункт цієї программы такие. Основный. Зразумела. Ці подходят люди? Так, да, сами подходят и сами вот подписываются и размовляют. Ну, спешаются тут в окрема близко, спешаются, але останавливаются, подходят. Зразумела. Колькі уже стоите, ці замерзли? Ну, сегодня, дякую Богу, не вельми мороз. Колькі вы уже? 1,5 гадзіны дзесьці стоите? Ну, так. Зразумела. Дякую вам. Дякую. Представьтеся таксама, як вас зовут? Акимова Алла Михайловна. Алла Михайловна, что тут сёння было цікавого на пікеті? Може, щось такое было? Цікаво было на пикете. Народ питается, як, что, где. В общем, переживая и помогая подписи ставить. И вот сегодня цікаво было, что вот один человек плохо стало. Так вот наша Ядвига вызвала скорую помощь, которая приехала вот и забрала этого человека, потому что вельми плохо было. Люди спешаются в магазин, нема коли вельми сильно стоять этим человеком. Ядвига вот отправила в больницу этого человека, якому вельми было плохо. Зразумела. Дякую. Дякую вам, шановні спадарыні, за підтримку. Бачите, збираються подписи. Ось тут у нас є собрані подписи і за льготний проїзд, і за Галину Анатольевну. Ось так виглядає пікетка. І ласка, підходьте, збираємо подписи за льготний проїзд для пенсіонерів. Якраз таки дотичний том саме і вас. Ось бачите, підійшли вже якраз чоловік, пенсіонер йшов. Збираємо подписи за льготний проїзд для пенсіонерів, коли ласка. Дадуть на місяць і все. Так, ну треба потребувати. Треба потребовать, чтобы дали больше, хотя бы потому что же вообще не дают льготного проезда никакого. Ну так, збираем подписи, как бы на нас звернули увагу, а так, коли мы все молчим, так тогда ничего и не отбывается, разумеете? Вот вы лічите как? Треба льготный проезд для пенсионеров? Ці ні? Конечно, треба. Во всем свете, в Польше, в России, во всем. Так. Одну остановку от метро, доехать мне до Глебки, талон надо прививать. Я старый человек, я не могу. Зразумела. Ну вот, треба за Вы гэта. будете стоять еще или... Ну, сейчас стоим, да, будем. Дякую вам, дякую. От бачите, гэта сапраўды знаходзіць водклік у людзей, кампанія за льготны праезд для пенсіонераў, і гэта цудоўна. Таму праца вядзецца, лунае наш таксама чырвона-белы сцяг, як вы бачыце. Ну вось такая, в прынцыпе,
карціна. Былі таксама агітатары ад праваладных арганізацый, но яны долго не стаят, хутка замерзаюць і сыходят. Мы больш ідэйныя, таму менш замерзаем. Дзякую вялікі за ўвагу. Яшчэ раз заклікаю далучацца. Заўтра плануецца і ўжо іншыя пікеты іншых кандыдатаў. Плануецца пікет заўтра каля мацерыка, будаўнічы крам Мацерык, кандыдата Усіновіч Тацьяны. Таксама запрашаем і туды, і да іншых нашы месцы. Дзякую вялікі за увагу. Долучайцеся, шансонныя сябры, сапраўды прашу да пікету, бо людзей сапраўды не хапае. Вось. Долучайцеся да беларускай хрысціянскай дэмакратыі. Мы, толькі наши актыўныя пазіцыі, сможем адстаиваць нашы правы. Будем арганізоўваць таксама назіранне на гэтыя кругі. Таму таксама, калі вы хацеце стаць назіральнікам, пішыце, вам дапаможам, будзем разам добиваться сумленных і справядлівых выбараў. Дзякую вялікі за ўвагу. Жыве Беларусь!